ndenda atiriri nona muthuri uyu ta mu introduce roke mu introduce ta muini kwa gicagi uyu wina mafuta aiti akamisa ya black reke tuhingirwo nyimbo kana muini wa tugwita muthia biu na hatiri ungi ugutuinira tondu tugucoka igongona kuri atungatiri ni muini wa hau kuma haria katene muini uinaga nyimbo njega na ingi buthu none atukuhera karuheni gake karuheni rwake na roge asante sana uririkane tugita muini uyu ni kwenda arugame hari ari na please aririkane kuria turi na kiria gitumi tuko tugutonia ariganagirwo mwecimu aboririkanie mundu ucio kuria turi na niki tureka no coke muririkanie ena kieha ni taki gititagira guku ni taki niuru ta muririkanie ena kieha mwecimu amuririkanie ena we ni hota gututindika ugatutara ugatonyitithia njira ugo atunyithia thi please rwa tukita guku ni undu wa macakaya na tukita ni undu wa mathiko please tono uriganirwo uturie no ni mao no nyende uririkanie uri cie junior mwena mwecimu wa muririkanie gitumi tuko twi guku twamuhe sekondi 3 umuririkanie niki tugirire abondia patigana nawe ambe arikanio ko nawe turera pole mwire niwe turera pole aga kunyita mwire ndangaria no niwe turera pole haya nakai tukirekia na mwire waziri akiwa tukirekia na mwire oro ko oro atafiri tukirekia ndukarega ningi turike thiini wa mwire muno please uina kindu kingi kate kindu kingi rugamira kila mtu tikiria ti kuria kungi uko tirini ukira maikiro makofia maikiro atafadhali na nikuona maikiro hale onena hinya ile baina hinya riu twacokeria ngai ngatho na ngai akuhe thayo na family yanyu yothe ngai amuhe thayo tukirita wiro tugithi kurikiria wiro karibu sana Mike. Aya, asante sana. Ndio turathimaga muno reke gucokeria MC niguo rekeria hau hangi. Thank you. Uima oka gathoni. Ndio mundekere. Kaini tugaka ni sister ya Mwiruri. Ni ararutwo kuina ni kiria. No uthikiririe kiria nyimbo no ti ciugo ciake. Ndukarundire ciugo. Tubithania hau niguo. Ni aniko no tubathikima. Mufuate no ciugo wimenyerere. Ithania tu. Na wira ndo ule witaga na ndio winaga kuna muinaga na huwa tukalia. Tutinaga nake. Wewe wala kwa kijana ndo. Murega. Titago gathoni akaruku. Kiretwa ria wini. He uria makinditaga naku. Majitaga atia? Au mas. No tukatirire. Mwecimu eto nguite. Ukana etikira. Iki uratuhingisa. Tauga witagwo gathoni karua. Gathoni karua. Na ni ndiri o muini. No ni muini ure ukiriria. No he mundu rachirwiti atiriri. Ndamwira ndi muini ure ukiriria. Oragwite. Lemo ico biu nikio heo kiugo. Professor. Muini ucio ure ukiriria ri. Mwira kagundu professor. Abe akoma hani tukumwita. Ithu tukumwita. Ucio na ndukanete. Ucio na ndukanete ni agetonea. Ni acio. Turathie tutirihite. Rwadi nona andu abadi yaku handi kuria mathire na njugana ni ini. No riu kinjithikiria to matinoka mutungatiri. Ni ndirenda mekuo
meha ukaiha mugeithanie nigetha riki Fredi na Ngua sasa uyo tungiamunengera muhindi tondu ucio ndio mataranyita Gikuyu eri no muhindi ni athire. Unasema usalimie pastor, umwambie ulikuwa umekuja kufanya nini? Bwana sife. Naitwa Fredi. Tunafanya kazi na Micro, nacheza keyboard, nikiimba wimbo za Kizungu. Pole sana. Hebu kusa moja ya Kizungu. Hivyo tu. Reaching out to control, we're on fire. Red hot, yeah. Tigira hau, ndairu mundu wera uga arusababu. Tigira morocio. Au ndireke. Wale wale makiwa arusababu maisi yato. Red hot, yeah. Fire burning. Some hoping I'm paying what things will get better. But Buster now, he I go get better. So much time I'm coming nearer. And His Majesty is getting nearer. Things are go crucial now. Don't need them Babylon, yeah. Asio maraina weboro mutu. Irudie tena tuifanye vizuri. Luna menya ona gura koroke njoma ni ungiandeithia. Taruge thoguri ndiramenya chorus igithira. Akirikia laini no ruwe acha tufikishe hapo hiyo nyingine. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa Fredi, nasimama Clay City huko kwetu Mwiki, nasimama MCA. Asante sana. Thank you mheshimiwa, asante sana. Oya rethia bungia kaji yako ina rege. Asante. Asante sana. Ati anaitwa sio huyo. Isaac. Nimekuwa kuna Yonis anaitwa Isaac. Pia naibaga. Nimeomba tu wasalimiane. Your nephew. Isaac. Wapi? Kuja hizo usalimiane tu. Twari kiugo mutungatiri ujitikiria tucokerio ngatho nigetha gucokeria mwao. Muriega. Njitagwo Isaac Githua. Mwanake uyu ni my cousin. Ajitaga tondu ni nyina tu. Aya, kidiki muinire karwimbo njirigite kuina getagwo Don't touch me, don't tell me nothing. Nie ndi wa Jesu na huku sitoki. Murathimu. Kumbe ina cionge goco ni kia mutungatiri araririkana. Kore ta ici ngeuga ni ndaga no tigana ina. Agwetwo Jesu ageka atia akahorera. Mr. Peter githito wa Mungai uka ucokerie andu aya ngatho na ndukariganirwo gucokeria rwa ngatho ni kuina wega tondu muthi ni ina wega kituga tukahea mundu mahua makiriria ki we ate muthuri ici na inyamo ici ingi cietagwo ici stia gothoni uyu wa utaku ogacokia ngatho tami goja tami hai na nĩ ma nĩ aramenya kwani